paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ada akong dito'y batog timulak ka papaya. Enteng! Kanya tiyar aramidam dita. Tagtagaray. Na, di mo kunaan apurusam tidakkel abong ati papaya. Saan? Picturak mata ipos ko iti Facebook. Anya? 1, 2, 3. Daytan. Naala akong iti ladawan. Ay, darangidangan ang nagdakkel ka nagatidug abunga dayto ya. Ay, nagimas dayto apapayan. Ang ipos ko man ti picture na. Kuya, friend mo ka din, di pare inting iti Facebook. Saan pa'y? Apay aya? Siya, friend ko. Makitam dito impos na. Bunga mo ti papaya dayta. Nagdakkal. Uy nga rad, nagdakkel. Man ti kasta kadakkel a papaya tuyang. Nangalaan da nga ta iti kasta a klase ti papaya da. Ay, ka mo Ay, adda kumamit kasta a mula taba daw. Di kagdanag tuyang. Addan tao. Malulungmit gaya man ti bunga ti papaya dang kalinteng. Na, nagpigsamot tan ti matam no makita manipod dito'y ayanta. Dito'y silpon ko tikit kita. Impos dagayam iti Facebook. Nasaya at mat. Tay naktuman dumawat iti bunga ti papaya da. Kitaag man dita Facebook mo. Ni, nagdakkel mo tin abunga ti papaya da ita. Inalada ka no di ilukos da ita papaya. Aya, i-post ko man mo ti asok nag-cute. Tapno adamot arkos na ti Facebook ko. Ikat mo na. Mabalin latamay. Kinuray siya. Agipusak mamay. Inak man nagkita iti mabalin ko nga ipaus. Ay, bigaten, Enteng. Bumangon ka ditan, tailukat kon dagiti tawa. Bigat gaya man. Katuan, masapul ang mailukat ti tawa. Tapno maanginan dito isilenta. Ay, kataon man. Ay, pa'y man tatanawak man ti papaya. Ay. Na. Ha! Ay, apay ngay. Awan mo ti bunganan. Na. Anya ti kunam, Enteng. Ay. Di bunga ti papaya amulata. Awan bunganan. Na. Anya? Ay, sino nga tinang takaw? Dayta kat ngamen. Tanausem ka amang ipopost iti uray anya laditan iti Facebook. Anya nga ita? Ay, maamwak la no asino tinangala. Ay, sap-sap litek iti uray la. Ay na, nagmayatin da ito'y amula ni Kwaraw. Anya day tatuyang. Akuray ka. Tanay, kumentak man iti sana all. Dagayam mula ni Kwarog akasta. Wala raw. Ay, naktumang kitain no sa dinutayan na day tatuyang. Ay katadakan kadaytan At dagayam timulam dito'y apuro pipinaw, Kwarog. Makapakigtot kayo matataba daw. Ay, si kakitimay. Kung namlano nakakita ka mo, tiniti alalya. Anya ti gagaray aw tataba daw. Ay, awan. Kaya't ko lang nga makita, iti personal na itimulam. Nakitam timpos ko iti Facebook kanya. Kasta nga raw, kahit agpay sugayam nga nagmamaya dagiti mulam dito ya. Thank you, tataba daw. Nagaduti bunga da. Sana all. Ikang kayon to itibunga na. Saan pa'y nga ita, tataba daw. Anya? May kayon to, ito nagapitak. Ikang kayon to. Ay, si kati makamaw, Kwaraw. Ay, makumikom kan sa itimulab, Kwaraw. Angkail. Maliwayan yung tagronda iti rabi ay. Tani, aglangan ka mo tin. Kuha namin angkail.
Maawata tadamulam. Angam kasapulan mo ta, nga ramidam ti pagrebangam kastanod. Unang kay, makirundakin ton rabe. Agsipot ka na laeng. No da matiliwan nyo, ibagayaw. Reglado ang kay. Masurunak. Tinakaw nakit din ti dakkel abunga ti papaya. Naimbag ta nakita ka, kwaraw. Aw, apay ka day. Naladaw kayo mat ita ng rikat. Sapsapulot nga tay ukon ko. Apay ay. Mapukpukaw nga raw do. Ay, sapay nag-cute. Ay, talaga gayam asimruman ang dagiti agtatakaw ah. Ato tiladawan na. Kitaon dito silpon ko. Ayun, nakitkita kong day nga ukan. Pakikit-kita yuman nga raw do. Barang maisuglipay kanyak. Sige, di ka agdanag. Biro kan mi day nga ukan, kagawan. Sayang ti kwarta ka pinanggatang ko iti ukon. Ay, liklikan nyo nga ti agipo-post iti Facebook, marikwanag. Iwan nga ron, maray. Di babawi ko na nang i-post iti asok. Ay, kitaan nyo ni Enteng. Impos na mo ti dakkel abo nga ti papaya may. Kabigatan na, awanan, di min nakita ti bunga ti papaya may, maray. Wan. Iso nga awan iti kasagan anad kayo, wenno pilyan nyo dagiti ipopost nyo iti Facebook. Nagkaro damutan ngay. Di oray awanin agsilsilpon no kasta? Nasaya at ti ada silpon na. Nulakit day ta nasaya at abanag ti pangusaran. Husto ka, maribana. Apay ang narabyan kaunay ita si Mang Point ba daw? Ay, wain to yan. Ay, aglisi ka. Tayo nagkudag ito'y nakasakaw. Anya ngay data, kaslamo na dagsan. Bunga ti pipino ni Kwarog dagitaw. Ha? Nukasta, napan ka nagburas iti bunga ti mula na. Kas makita, mate. Ay, nagdagulit ka na ya. Hala, mangan ka, no kaya mau? Kayat ko uray no tinakaw a pipinaw, kanaklata. Ay, agtal na ka man na bakitan. Pipino ko namlatan na, salbag ka. Sino nga tayo at agtatakaw dito barangay Kabildatan? Ay, kanakat. Ha? Kasla na unag ti pampanunutam Ay, anda nagtakaw ka dagiti bunga ti mula ka pipino iti rabe angkay. Naa. Ay, apay amuda nga adamulam. Impos ko nga iti Facebook. Ay, sus. Tinakaw damutan. Ay, adalaki di kalugaran tayo nga agtatakaw. Iso tamaw. Nitatabadong ti atapay. Ngamin, imay iti nagmula ki di na minsan. Ay, paliiwan nyo man ti paribadong. Talaga kasta ti aramidan may angkay. Salakay! Ay, di mo tataulan day tabarupay ni Kwarog, white hay. Damot gaya man na aso niya, tatabadaw. Ay, wine. Aso ka no day ni Mari Kwanang. Aso ni kagawad ko anang? Ay, anyamatay. Ay, nailawang kumutin ti dilak. Ay, ginatang ni Tuyang, Kwarog. Mahilasin ko ha. Dito'y di birbirukan ni nanakwanang nga ukan. Anya ka di tigagaram. Nakaumay ka, mate. Sino nga tayo at agtatakaw iti bunga ti mula ka pipinaw? Nay, padamagam kanya ngay. Di mo kunain na siya. Imbaga kaya nga minakasta. Apay, tinakaw da, ti bunga dagiti mula mapipinaw. Kasta nga raw, tatabadaw. Anya, ni Marito yang tinangtakaw iti uken ko. Masigurado nga iso day mapukpukaw nga uken niyaw. Ay nagkarumatan ni Marito yang no kasta. Tinasayaat, mapan kayo di balayda, tapno makita yu di asaw. Ay, payman, mapanak man ngagpaisaw. Ay, saan mabalin kanyak ti kastaw yo? Hindi yu ibagbagasak tinang ibaga kada kayo Ay, won, di ka agdanag. Ay, apay ngay. Awan mo ti mauray ta nga umay agtakaw ditoy. Awan nga raw. Nabayagtan dito nga agpalpaliiw ang kail. Siya pa'y naglamin.
Agawitan. Salbag day di agtatakaw. Di matlag parangin ka data. Ay, agore ka, ada na panunot ka. Agi-post ka manan iti Facebook mo. Ha? Mangimuntar kan tumutan iti hidden surveillance camera. Ha? Win! Day talangan ti aramidin ta. Kita entay pa, no asino day ta nga awanan bayin. Anya manan ti pampanunutom dita si kabadaong. Makumikom ni Kuaraw ngagpasada iti tricycle na ita. Kahit anya kuma. Mapanak inton pangal daw iti ayan dagiti mula na apipinaw tuyang. Agburas ka manan? Ay kitwin Kakaisuna makumikom ni Kuaraw. Ay kit gundawayak mo tina. Sigay, kaadwom nga ron ti agburas. Tamapan ko ilako ti daduma. Arigla daw tuyang. Muntoy day tasakaw, watalaw. Ta isakok man kiday. Ha? Nakita kay ang nagipos manan ni Kuaraw iti bunga ti mula na apipinaw. Ay na nagdadakkel siga. Ay, sige nga ron. Umayak mo. Tapno mabibi ay. Partakam tag puros Arigla daw. Aday ka. Ti tricycle ni Kuaraw tuyang. Ha? Ay, sus! Ay, umeka! Tumaraytan ba dong? Wait. Taray! Tumaraytan! Marituyang! Marituyang! Awan samot tao dito yung balay da, marikwanang. Agore ka. Ha? Talaga nga agtatakaw dagita tattao. Nay, isuday tati asok ang mapukpukaw, maray. Anya? Ay kat alaamun marikwanang. No mabigbig nakpailaang ti aso, ay talaga nga alaakon. Wunan, saanin arumbang nga ipakadampailaang ti aso? Ay, witiklat day ito'y may sasako abong at ipipinaw. Magnakaw madayo dito'y. Akaslawan anyaman na. Tapno di da makadlaw. Hindi sunday dawit mo nga sakaw, tataba daw. Ha? Magnaklat ang nakaslawan ng ikaw. Makamuditan. Amo ka na kayo deta. Hindi pagpungtutan. Ari ba daw? Isong day ta tinakaw mo. Salbag ka. Kanya! Ay na, kasyanda ko maparay. Ay, Kuaraw. Kaya kayo gayam tagtatakaw iti bunga dagiti mula ka pipino, ha? Ay, Tapno agnakam ka. Agpaklab ka itamit lang iti dagaparay. Dala, agtungpal ka hindi bilin ni Uncle Kao, tataba daw. ay, nyateramido nyo kanya ngay paray. Ay iyawat mo kanyak ti barikas mo Kuaraw. Darasam. Mabit lang. Ay, pangasiyo mo ta. Di na karamido na kaslaubeng, paray. Ala, agpaklab ka. Tas sa plitak manday ta ubot mo. Sika, dagtaktakaw iti bunga ti pipino ni Kuaraw. Ay, pangasiyo ka di mo na, paray. Ay, pakawanindak. Ay, nabanugak. Naimbaglaki din na nakataraya kadagaws. Ay, anda akong itidalan ko nga gawin. Marituyan! Ay, sus, ni Marikwanang. Isudakin ni Maribanang. Ay, isudat ti sumungad. Nasaya at adakan, Maray. Inalakon ti aso. Salbag ka. Si kagayam tinang takaw iti cute nga asok, Marituyang. Ay, kwa Maray. Ay na, mabigbig na ti aso na, Marituyang. Ken, saan apulos analipatan ti aso na? Correct! Ay, kwa Marikwanang. Pakawanin na kuma. Nainganyo ak ngamin iti kinakyot ti asaw. Nagpadanyo lakit din ayang agasawa ti agtatakaw. Ay, surya talaga, paray. Siguro. Da kayo mitlatin ang takaw, iti impos ko apapaya. Ay, saan, paray, saan? Saan na kami? Ay, saan ada kami tinagtakaw, kapitan? Mamati kayo kumakadakamay. Kasano ajak ibaga? Kano agsisiim kayo gayam iti post iti Facebook? Mabalin nyo at takawan. Ay, paray.
Ay aga samdats. Gapula ang tana ipos iti Facebook. Takawan yaw. Ay, saan to na maulit, paray? Ay pudno day ta, Kapitan. Dinton maulay. Pakawanan na kami kumamutin, Ay, anya ti makunayaw. Kwaraw. Kagawad ko nang. Sige. Tangay, agkakaaruba tayaw. Sige. Pakawanag ida, Kapitan. Uray siya kang kang. Pakawanak mo tida. Angam na ulitan da. Ay, pagmultahin tayo ida. Ay na, agyaman kami kada kayaw. Kuaraw, kun marikuanang. Agbaliw kayo. Ulitin nyo pa'y talaga ang maibalot kayo. Ay nanatoyang kentata badong. Dakas ti agtakaw. Agbalbaliw kayon. Tapno di na kay paibalod ni Kapitan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Liesya Tumlid. Yan iti direksyon. Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.